Ruske snage ispalile su 33 rakete na civilne ciljeve u ukrajinskom gradu Hersonu u toku 24 sata do srede rano ujutru, saopštila je ukrajinska vojska, dok se borbe intenziviraju, a Rusija je rasporedila još tenkova i oklopnih vozila na linijama fronta, prenosi Reuters. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je u jutarnjem izveštaju da ruske snage napadaju iz minobacača i artiljerije naseljena mesta na desnoj obali reke Dnjepar u blizini Hersona. Borbe su bile posebno intenzivne oko strateškog istočnog grada Bahmuta u provinciji Donjeck i Svatove, severnije u provinciji Lugansk, saopštilo je britansko ministarstvo odbrane. U Bahmutu, gde je pre rata živelo 70.000 ljudi, a sada je u ruševinama, reporteri Reutersa videli su kako gori vatra u velikoj stambenoj zgradi, dok su ostaci zatrpali ulice, a na većini zgrada su razneseni prozori. Predsednik Ukrajine Zelenski je u redovnom večernjem obraćanju 27. decembra rekao da je situacija u Donbasu teška i bolna. Zelenski je rekao da će tekuća nedelja biti važna za Ukrajinu sa političke tačke gledišta i da se razgovaralo o akcionom planu za ukrajinsku vojsku za sledeću godinu, a koji se tiče situacije u gradovima Kremina i Bahmut. Saopštenje Zelenskog usledilo je u trenutku kada je britanski vojni ekspert za BBC rekao da su ukrajinske snage bile veoma blizu važnog prodora oko Kremine i Svatova u Lugansku.